kwamanga kwabangcwele ngenkulu inhlonipho nokuzithoba ngiyumntwana nginje omncane kakhulu ngicela ukuqala ngibingelele obaba befundisi benkosi abakhokheli benkosi nebandla likaMenzi wezulu nomhlaba. MaNazaretha ayingcwele asezulwini akuningi kakhulu okukhulu kakhulu bantwana basezulwini. Ngiyacela uNkulunkulu angiphizwi libe linye lokubabaza uShembe kuNkulunkulu bakhe, ngoba zihlobo zenkosi uma uShembe ungabanga nayo inhlanhla yokumbabaza emhlabeni kuyenzeka amathuba okumbona kwelizabe emancane. Mina ovalo wehlobo zenkosi angijwayele ukukhuluma ngoShembe kukhona abantu abadala njenganamhlanje. Cela ukukhuluma kahle indaba kaNkulunkulu ngoba imvama MaNazaretha umuntu uma esuke ephambi kwabantu ekhuluma kuyenzeka abantu abaningi bangabuki yena babheka ukuthi lo muntu uqhamuka kuphi. Hamba komuntu emhlabeni nokukhuluma kwakhe nokwenza kuyayibhala incwadi esifubeni ukuthi ubuyaphi. 180 kulelizwe wazani nonke sizwe umkhwe wami sihleli naye phambi kokuthi sibeke izinto ezinhle sixoxa ngoNkulunkulu. Ambanga nali inhlanhla yokuthi MaNazaretha ubaba wami ongizala yabona uShembe. uShembe wabona indoda eyangitholela umakoti engasina nayo esigcaweni ayibonkosi. Uthi ngelinye usuku
Mntanami zake zangithatha igebengu ngo-1987 uthi ngangisethokoza hostela uthi zafika lezinsizwa zangithatha zangifaka emotweni eyincane phakathi nendawo ngemuva zimbophe ngeintambo uthi-ke kwahanjwa indlela ende uthi zathi masihamba sedlula sahamba sibheke ngomgwaqo oya eKZN uthi lezi insizwa uthi kodwa phambi kwami ngangibona into eyehla njengonyazi lwezulu ushembe emdala amaNazaretha uthi ngokuthi mangibona lento eyombani yehla bengayiboni laba bantu yehla phambi kwami uthi bese uthi ngabuza umbuzo wodwa ngathi shembe ngoba ngingedwa kwethu umfana ngizola nomantombazane wawungidalela ukuthi ngiyofana lolu hlobo na kukhona ukuthandaza abantwana basezulwini ungacimezile uthandaza ubhekile uthandaza ungenyawo ingeke isikhathi se-attention ukuthi uhloniphe uNkulunkulu kodwa kungenzeka sifike leso sikhathi kuwe sokuthandaza ubheke kanjalo kufanele uNkulunkulu akusize kungenzeka ukuthi akusize kuvimba inhliziyo ukuthi kunabantu othi awakhulumisi ungafika umzuzu onjalo sewusemaketangeni okufa umcabango uNkulunkulu ukuthi uyabasiza abantu uthi uyambiza uNkulunkulu azakusize ngoba nawe empilweni yakho akhona munye okwamsiza kukabi maNazaretha kuleli ivangeli esikulo namhlanje ngoba sisevangelini lenhlukano manjena kunamagroup manje emakholweni kunamaqembu manje emakholweni kwabathunga iMnazaretha ebizayo bahlala ndawonye esontweni ekholweni khona bemthele emihle edulayo yo-2000 bahlala bodwa na khona bevalue abasebenza kahle ngokwestatus bahlala bodwa ebandleni ebese kuthi impofana zabantu eziphusha uNkulunkulu ukuba zize lapha phakathi kwephunga elimnandi mayifika zifica inhlukano angasazi umuntu uzohlalaphi ngoba kunamaqoqo sengathi besingathanda amaNazaretha abantwana bakaNkulunkulu yokuthi singatholakali sesakha iqembu lokuthi sigibele imoto thina eyiphezulu eyinkulu fanele sihambe sodwa noma siye emhlanganweni sihambe sodwa ngoba sishomana ngokuba ney'moto zethu ezinhle kodwa ngelinye ilanga ithe indoda yabona ubhombela ekulaleni kwayo ephethe ukhezo olude wayethi lo muntu ukhezo mayekhe esitsheni ngalolu ukhezo afuze umuntu olapha nalo laphana akhe esitsheni sakhe afuze omunye nomunye akhe esitsheni sakhe afuze wayesebuza uma bamkhulu kule ndoda ethi mntanami ubonani yathi le ndoda ngibona abantu abafunza nayo yathi kunjalo mntanami bengifisa amaNazaretha ongenalutho aphiwe ngomunye nongenalutho aphiwe ngomunye nibe into eyodwa ithi le ndoda kwakuthi makwehla umbani phezulu ebese lezi ntambo ababengikhunge ngazo ngizizwa inyiba zixega ziseyiqashuke uthi zihamba nami lezi insizwa uthi lezi ntambo zaqashuka kwaze kwaba kabili bagcina bemyeka ukumkhunga ngoba babengazi ukuthi iqashulwa yini intambo kodwa zayiqashulwa umthandazo ayawuthandaza omanzonzo othi Nkosi ngacelwa kuwe Nkosi ngaba ngedwa insizwa kwethu ngiyohamba ngalolu hlobo lenkosi sizathi masifike eVilliers sasengene ehlathini lezinsizwa manje ungene ehlathini zazimkhunga esihlahleni sasa sikhiphe ibhamu lezinsizwa hey maNazaretha sinendaba enkulu thina maNazaretha sinendaba lengadla maNazaretha sengathi kodwa umoya abantwana benkosi ungaba khona phakathi kwethu ukuthi umbuzo umfowenu ukuthi ingane yakwethu njengoba ishathi lakho selihlebhuka isiphika likhona nelinye noma ngingakwembulelani nabembulelwayo abantwana benkosi anguzubona into wembulelwayo ubungenalutho namhlanje usaba ukusiza umuntu ngoba uzothi uyamsiza athi kodwa umjwayela ngabe yazi usibeni
ubezwe ethi ngifuna insila yakhe mina. Kama uMnazaretha kwakuyinkolo ukuthi umuntu mawumbona ukuthi uMnazaretha wakhe usumanye mfonyofo awusayinaki ngendlela bese mnikezwa ithi umuntu ngoba khona abantu abaze belove esontweni ngenxa yokuthi ubusweza kasebenzi. Wena endlini ayinimnathathela uthe ugqoke emini lapho awumbuleli umuntu ngoba inhloso enkulu yakho nami sobabili sifuna ukubuka. Sifuna istatus uthi ntambama nje fanele ngivele ku TikTok ukuthi bengifaka omunye uMnazaretha. Enganikhona lapha endlini izona iqephu lezehlele kuzo umuntu istephu sakhe khona hlala enhlabathini phekwethawu. Njengoba ngikhuluma nje. Useze wahlala wena bama umbuzo ukuthi hawu mntaka mkhulu wahlala wonke estation umuntu ehlele phansi athi ngihleli nogogo bakhe. Hlala nathi enko ngathi ngitekisi ngayifaka emzileni nesihamba kahle uthi ngangithenga i20 ikhumbi uthi sase siyadula lezi insizwa uthi sasinqapha isibhamu ha Mnazaretha sasinqapha isibhamu izona kusekhona abantu athi mayethenga iaphula ahlukanisa ingcezu mazusika isinsizwa ahlukanisa ophisa abawusikisi manje vele ifuna ukuthi isihloko sawo umhlolo senze nje phakathi wendaba uyoza nje qhaqa hawu anyakaza wedwa amadevu kuwe uthi sanqapha ibhamu uthi kodwa sayiqhuma makufanele inhlambi ifike kimi bese siyanqapha isibhamu uthi sanqapha kaningi ibhamu kwaze kwafika ibhunu elalakhe khona ngalapho ngaleso sikhathi zaseyibanjwa lezi zigebengu sekuthiwa phaqaphaqa seyibanjwa seyivalelwa kaBonkulunkulu besinqapha isibhamiso besinqapha Mnazaretha khona isilwane ngolunye usuku kwabe waqhomelana iy'lwane ey'mbili zitsakelana ziveza amandla esinye kwesinye ukuthi siphe esihlakaniphe kakhulu mhlawumbe sengiyagcina ngale ndaba ayindaba kaShembe khona Mnazaretha kodwa isikhathi kuthiwa sifisha kodwa ngiyafisa ukudlula le ndaba lithi iselesele kwenye inkabi yomneke umfoka mneke lithi wemfowethu umneke uyazi mina njengoba uhamba kanjena nje isinokwe ngakushiya ukuya nokubuya singathi siyale ngushiya masibuya futhi ngikushiya wasekuthula komneke muhle umuntu othulayo uthule inkunzi yamalanga uthulisido wasekuthula kumneke kulalela uselesele thoma lithi iselesele mina phela mfowethu angihambi ngiyebula ngalo mina ngakushiya ukuya ngikushiya ukubuya wasuthi umneke ngani wami ngiyakuzwa futhi ngiyavuma ungangishiya siya ungishiya ukubuya kodwa inkinga mngani wami ugarantela yona mina mangihamba ngine-proof wena mawuhamba awuphethe lutho olukufazi ethi uhambile khona lapho khona weqa khona simenyiwe thina sonke This one.
bayavuma kodwa mina bakhipha ubufakazi bendlela yami buyavela. Oba ubufakazi yabuveli. Mana zathi ngiyafisa ukuthi masilapha endlini mina nawe siphila impilo yomneke. Umneke mawuhamba endleleni usho umlomo ngemuva. Akukhathalekile ukuthi uhamba insuku engaki kodwa noma ungahamba usuku olulodwa mawuphenduka ubona umlomo wakho. La nkulumo ngishalo ukuthi kunezikhathi ezifikayo ensizweni nakumame nasentombini yokuthi kufundwe incwadi phakathi kwethempeli kuthi insizwa ebeniyazi nishuba nayo yakwaSibiya ayisekho emhlabeni. Kundizi ithombe ko social media abanye bethi asimazi ngithele lo muntu ubehla nobani. Khona abantu abazi ukuthi ubehla nobani. Imvama labo bantu labo uma kuthiwa inkonzo yabiwe yensizwa kuginqika idatha bayamuva bayohlala khona babheka into eyodwa ubheka ukuthi kubheda bani. Hawulamshayo Sibiya idatha phambi kobefundisi waze wayigeja inkonzo. Imvama yabo bahlala emuva kodwa mase kuthiwa bahambile emhlabeni akaziwa umuntu kubuza ukuthi ubehla kuliphi iqembu musukwazi ukuthi ubudla nobani. Yazo ukuthi yebo uyithanda evangeli. Yona ndaba esiyikhuluma masike ingene madoda kuba wensizwa entathakusa ngo3 zihamba nomhlambululo wenkosi elibeka lapho ubhoko luze logoba lwenza nje. Sithi inkosi yethu ileli insizwa ethempelini ebithakaza. Sithi inkosi yethu simakade umnazatha wakho phezu kwebhokisi. Mayifika kanjalo insizwa izalukwazi ngakini bese sithi ziyalala. Zithi awusafika abanye uNkulunkulu wami. Thayikoye. Silela ngoba zenze nje izalukwazi. Singalala. Sihlalela mina ukuthi ngize ngiyongena ethuneni la. Sisazohamba maNazaretha lapha endlini kukhona abantu okunemizi yakubo abangayingeni maNazaretha. Athi mina ngingena ngoba omdala, uba omdala uyithatha usile. Ufike kanjani la? Lapha endlini bantwana benkosi sinenkinga kunabantu khona nje lapha awazi nokuthi ayabona umfowabo noma egula. Khona umuntu lapho usena 10 years akazazi ukuthandazela umuntu ogula. Uthi mina ngifuna ukugijima maNazaretha. Kuleli bandla kugijima. Wo maNazaretha. Siyafisa sifana umnenke uma uqhamuka into phambi kwawo unezimpondo umnenke ezenze njena izimpondo zomnenke ezithambile ezimfaca mawuphazamiseka umnenke uyayifolda izimpondo zawo uzenze njena bese uyathula angazi noma usukuthandaza. Mawedlula isimo phambi komnenke okwaleso sikhathi bese uyiqaqa izimpondo zawo uzenze nje uthi mina ngiyonyaza imizwa. Nikhona maNazaretha. Ngicela ningabhoreki sesiyaphela isikhathi sami. Umnenke maqhamuka umuntu ethi umnenke ngiyabona wena usuzohlubuka uyaphapha esontweni umnenke uphendule uthatha izimpondo zawo uyigoquze nje uvala bese uthi vala Nkosi.
indlebe zami ngingalizwa impondo uthi umthetho wami emanzini ngaphumela ukuthi bakuyisabatha kuyesabathi abanye banenkinga hlobo zenkosi awazi ngisho ukuphi umuntu khona abantu abancishana ngisho amanzi awaphumi Kanwami, mina wangishiya ukuya lokhu. Inkinga engiphethe kabi ngawo wami uyagcuma uma uhamba. Abaseyibabazi insizwa ngekhawa lehambile sithi lona siyamazi ethempelini ubekuthi makuthiwa kuyasinwa ebesineza khali khona abantu maNazaretha athi mase emgidini avela khali inyembezi. Uma umkhipha emgidini lo muntu wanthuyu noNkulunkulu wakhe. Khona umuntu maNazaretha ukuthi makubanjwe ivesi evesini uNkulunkulu wambeka le ivesi ukuthi wena uthi mawuhlabelela kuyofika umuntu efike egula kodwa uthi mawuhlabelela uyophila zosikhathe engathandazela wena mawumendleleni yakhe wanthuyu wena kophiwe leso sipha kusona esakhe sikaNkulunkulu wagoqa njengomneke. Khona umuntu makuthiwa kukhula umuntu la make wathandaza sengawuqedile u2 minutes umuntu ekhwehlela ethi kuthi hambe asukuma hambe ma wena uthe uyaphapha lo muntu ugaluza yonke indawo awukholanga thola likhona uyaphapha inkundabi nawe uzomthola uNkulunkulu wena uthandaza kuvuka umuntu musukuyitshela kuwena uNkulunkulu amen wagoqa njengomnene. Bese uvula impondo umneke wenze nje nazi ikhulu engafiki uNkulunkulu wami. Ngiyakwembatha ezinjani ngawuhambe khona inyama kudala ngesikhathi sikababamkhulu kwakuthiwa inyanga mazizwe kuthiwa khona ushembe bese idinwa ikwata kodwa inyanga yaseshowe ngiyakhumbula le ndaba ayixoxa umvangeli sisejimistina siyanamuka la uthi khona inyanga yangapha eshowe igama layo kwakuthiwa uNdebeqhele uthi lenyanga kwakuthi makufika umuntu ethi yazi weNdebeqhele mina umuntu emsebenzini engamfuni ngifisa ngomsombuluko ukumdlisa upoison ahambe ngizale ngijabula imnikafe weNdebeqhele mina inkinga umnyaka wethu angisamfuni ndoda ngifuna aphume awumiphi umuntu wesithitho ithi nakho avuma kodwa thatha iphuthumende ngamaphini fakhe angendlela Ndebeqhele nginenkinga ngifisa ukushaya umuntu ngezulu uyangicasula imnika umuntu wezulu afa umuntu yesizwe lenyanga yaseshowe ukuthi kunomuntu obizwa ngenceku yenkosi osemzini wasekuphakameni yayisihamba iyomfuna yathi mayifika le ndoda emzini wasekuphakameni kwathi ushembu segospel hayi umuntu ahluphekile umona maNazaretha khona umuntu ongakwazi ukuncoma omunye umuntu bethi abantu ewazi wami uhluthayi wakho athi kodwa ngubone ku Small Street uchipe khona dona umuntu maNazaretha ngeke bangenishe ezulwini umuntu okwamuhle umqala wakho wenkosana kaMkhulu athi awamadeva abheke phansi kuba amabhekane
yahamba la ndoda ihlusha umona yahamba yafika gospel wathi ushembe kade suka manje uphambane na yabulela ephakameni yathi yafika ephakameni kwathiwa akekho uphuma manje lalela ngoba uyangifuna inceke yenkosi sekusondela umhlangano wa-October uzomfica eJudiya ngithi uthi uyashowa yathi ngiyashowa seniyohlangana eJudiya hey maNazaretha hey bakithi kusho into eyodwa nje bantwana benkosi ngaphala mawubona umfana efaka umqhele ongacacanga kahle unemthatho awulahle mnikezi kuhle masinconya sinconye sonke bese bethi abantu eyamanazi amahle nje kushona kuqala hayi bakhona nje lababhedayo yazihambi yashona ndoda uNdabekheke wafika wahlala emzini wakhe waselinda uOctober wahlala wamfisa ukuthi afike wasafika uOctober wathi azofika ensukwini eJudiya uthi umqalo wendlela kuze hlabe ezinye ematshobeni nomlethe nasiletheni swazi lwamaphambo lwaphanda izazi kudla nekudla into abazomkhambani yathi bashumayeli khona indoda ezayo sengani inkomo lezi enobisi nigcwalisa amathunga amathathu bese niwabeka enhlaka kwesibani uma efika la nimtshela angene ngesanga likhula ngene koncane ngoba ungcole kakhulu basebesenga bashumayela inkomo basenga amathunga amathathu agcwala liqhuba sobeka enhlaka kwesibaya eJudiya mayifika bantu bami ningilane ngoba akufanele ukuthi angene ngesanga elikhulu usebulela abantu abaningi kodwa maNazaretha ungcono umuntu obulala abantu ngomuthi azazi ukuthi umthakathi kuze kusho ukuthi kwakufanele ababulale eminyama kakhulu ukunomuntu obulala ngenhliziyo futhi kufanele maNazaretha ukuthi sizilungisa ngempela soshona maNazaretha yaza fika eMpumalanga sihlobo senkosi kwase kwabi uhlelo njengoba sekunenhlelo emngcwabeni nakwimi kuzoba khona uhlelo ngelwazi lophatho bani wathi uyanikwa omunye umshumayeli wendawo wathi mina ngizogcina ekugcineni ezathi indaba enkulu la uma sekufika umshumayeli owathi uzogcina ekugcineni ukukhuluma ngomhambi wesethi sasedondoni eMpumalanga wesethi mame esho umama oshonele mama evula ingubo sathi ukwenze njani waseyivulele mama ingubo wathi phela wasembheka kanje ngapha ngosisi bakhe ababili lo mama bamhlalisile phela ushonele yezinto enkulu zomshumayeli ayi madoda yasithi wena mama ungayifuni ndoda yakho ungayifuni ize yakugele egoli ikhehla ihlale hostel ngoba ungayifuni wakhuluma konke kuyafuneka mase edlule emhlabeni hlobo zenkosi sithandaze abantu abanjalo emngcwabeni yethu babe khona othi sabancome bonke abantu uthi uburathi bese kusumuntu athi usibuyibengelathi bekuyinkunzi yexoka ethempelini kulungile noma ngakhali uma umhlongo uthi ungiphoqa indoda yakhe isithule ngoba wona ukuvumela isono funa kusuma insizwa uthi mina ngiyamazi lo mfo lento abayisho ngayo iyiyo kodwa khona isayidi yakho beyisigibini wayesafika uNdabekheke uNkulunkulu zaseyiphuthuma engabashumeli zathi inkosi usefikile yathi mngeniseni ngesanga elincane wayesangena wathi maye esefikile ubaba omkhulu wathi khumula kwavunulwa kudala ishashalamana zamabheshu ngaphambili nangemuva wasekhumula uNdabekheke imvunulo yakhe yonke ithi vuthu wasala wabanje kwase kuthiwa ngena esibayeni wayesengena esibayeni lenyanga uPhongela wathatha igula lokuqala lobisi walithi fu kule ndoda enyanga lwehla ubisi ekhanda yaze lashaya enyaweni wathatha lesibili igula walithi fu kule nyanga wathatha lesithathu wayesethi mntanami bengikugeza ukuthi wena bekufika umuntu kuwefuna umuntu okubulala ngempela bekufika umuntu afuna isithitho umnike umuntu abe nenjunu ubuso bonke bekufika umuntu kuwe ethi umuntu akayikhunge umuntu ayikhunge ngempela afe njengamanje sekugezile
ungabusabuyele mthi ukhona osaphatha umuthi lapha endlini osadinga ubisi kugeza siyazidinga asamba Tina babiswe sasa Simonga Atumisora Marabombo kufanele mawashule emhlabeni Nazareth wayigcwele masifika kini sizokhuluma ngawe ukuthi usudlule emhlabeni sibone indlela yomnenhle la ubuhamba khona kufuna mawulala esibhedlela kuthi ugulela ukuhamba emhlabeni sicabanga umnenhle ukuthi uhambephi sonke endlini sitaka ngahambi lo muntu ngoba siyamdinga unomzila lapha ahamba khona siyazidinga ezomo Tina babiswe sasa Simonga Atumisora Marabombo uNkulunkulu lamandla sekuyalunga kodwa njengoba senkosi ngiyafisa unje basilapha endlini uhlabela ingoma nje wedwa yakho wena ingoma yakho wedwa Ntwana kaNkulunkulu yokuthi ushemakhumbu akukuningi sikuzwile ukuthi ushebe masifa sikhumbu udumo nokwaziwa nokutrenda akuze emuva kusale ukuthi masifa usheba sikhumbu asihlabelele isambela abakhulu inkonzo yakhona awutolo inkonzo Siyabonga kakhulu baba uSodome ngokusipha inkonzo. Bangcwele sefikile baba. Premier ubaba
uLusofi noma uLusofi upremier wethu sefikile kodwa sicela ukuthi sugoqe umsebenzi kaNkulunkulu kwamanje ebese siba nethuba lapho khona nikezela ubaba akwazi ukubingelela ibandla ngoba uze enkonzweni kusho njalo uze enkonzweni uzobona abantwana bakhe ukuthi bahlezi kuphi benzani. Siyakwamukela baba uLusofi uNdunankulu wethu kulelizwe lasenhla kanye necabinet yonke ohamba nayo egameni loNyazi. Amen. Sicela ukuthi ke sibuyisele umsebenzi kaNkulunkulu ngesihlabelelo 125 ukuze sikwazi ukuthola inhlelo ngasemuva kwalokho esizokwenza ngoba inkonzo yona fanele sigoqe. Amen. Nkosi bosibuka kwebandla. Igama lami
Asbo.